Nalazimo se ispred slike za koju slobodno možemo reći da je simbol grada Sombora i koja je prepoznatljivo i značajno znamenje kulturno-istorijskog nasleđa našeg grada. Slika je inače dimenzija 7x4 metra. To je slika Bitka kod Sente, koju je naslikao poznati orijentalni slikar s kraja 19. veka Ferenc Eisenhut. Bitka koja je označila veliku pobedu jedne hrišćanske vojske nad turskom vojskom. Sam ram slike je malo umetničko delo za sebe. Ram slike je pozlaćen. A u gornjem centralnom delu vidimo dva medaljona. U jednom od njih je lik svetitelja apostola Pavla, koji je i svetitelj zaštitnik Bačko-Bodroške županije, a u drugom je zastava Bačko-Bodroške županije, tako da na jednom mestu imamo objedinjene simbole verske, državne i vojne vlasti uz ove predstave oružja koje okružuju medaljone. Znači, riblji paprikaš na teritoriji između Baje i Bogojeva kuva se na poseban način. Recepta nema, nego je to način kuvanja ribljeg paprikaša od ribe, soli, vode, luka i paprike. Da bi se ti svi ukusi sljubili, mora da bude ekstremno velika vatra. Koja znade svašta radi, a ja ću se gospodari u tom Somboru.
napravili ste od gradske kafane ponovo ono što bi trebalo da bude i nastavljate tu tradiciju. Tako je, eto, mi smo imali tu želju da oživimo i nastavimo tu neku staru i tradiciju i slavu ove gradske kafane. U suštini svako ovako mesto, elitno mesto, da tako kažem, u gradu, čine ljudi koji su iz elite samog grada. I to čini mesto. Ne to što je u centru, nego zato što ljudi koji nešto znači u ovom gradu. Ko je sedeo ovde? Kakva je istorijat kafane? Prvo, koliko je stara? Ona je otvorena prvi put 69. 70. godine, znači da eto, ima neku tradiciju već jedno 50 i koju godinu. Zašto je imala tu dušu ta gradska kafana? Recimo, prvi upravnik gradske kafane je bio čuvena legenda Popaj, koji je inače bio i vaterpolista. Cijela ta, recimo, generacija njegova koja je bila, oni su tu posjećivali. Znači, imali smo rvače koji su isto tradicionalno bili i proslavili ovaj Sombor koji su dolazili. Mi ga zovemo Čika Sava Stojkov, jako voleo da dođe ovde, da posedi malo, da čuje, da dobije malo inspiracije neke, da se malo odmori od rada, jer stvarno je bio jako vredan. A kurizitet toga je, recimo, da je njegov otac svojevremeno svirao u toj isto gradskoj kafani. Bilo je u Somboru, ako si bio neko sa strane da dođe, a nisi bio u gradskoj, kao da nisi bio u Somboru. Nalazimo se u prostoru koji ima svoju istoriju i svoj značaj u nekom biznis i intelektualnom somborskom miliju. Trenutno se nalazimo u etno restoranu Pijaker, tako je trenutno nazvan. Inače, kroz istoriju je menjao vlasnike i imena samim tim. Ovde je od 1908. godine, tako da ima tradiciju već 113 godina. To je sad tako kackalo godinama sve do negde 1975. kada je napravljen ovaj objekat koji je ovde trenutno. On je tada nazvan Pijaker Stari i bio je jedan od najpoznatijih restorana u Vojvodini u to vreme. Svetski poznatih ljudi ugostili pre, to je otprilike već pola godine prošlo, možda malo i više. U oktobru prošle godine smo ugostili kneza Alberta od Monaka. On je ovde bio oduševljen hranom, vinima. Neizbežna stvar je, kad pričamo o Somboru i o njegovom tom miljeu intelektualnom, da tako kažem, da spomenemo i jedan nevjerojatan tim Rotary kluba Sombor. Svi mi u klubu radimo, svako je zadužen za neku akciju. Prikupljanje sredstava koje stimuliše, kao što su, na primjer, bile ono Jabuka za poljubac, Jeste. koji su doprinali tom satu da radi, Jesu. ali su bili jako šarmantni potezi i meni inače jako dragi. Da, to je akcija nasmejne jabuke. Grad Sombor je veoma jedan topao grad, zelen, prirodan i ljudi koji ga čine, mislim da u stvari i čine grad Sombor da je takav. Evo i sad smo ovde na akciji jednoj koju ste priredili sa Rotaraktom, podmatkom Rotarija. Tako da, Rotaract je dobra prilika da stvarno nas mlade neko čuje.
i da isto kao što je nama naš Rotary klub, naš matični klub ostavio neku šansu i podršku, napravio put za dalje, da mi nekim novim mladim ljudima napravimo isto to i obezbedimo isto to. Kao dugogodišnji doajen što se tiče organizacije džez života i festivala u Somboru, možda objasniš kako ti se to zalomilo? Tu je, da vam kažem, mislila najzaslužnija moja žena i ja sam smislio način na koji da iziđem u susret i da ona to može da uradi u Somboru, da ne moramo ići u druge gradove. I uglavnom je to bilo u bašti bowlinga, par godina ispred županije, onda nekoliko godina ispred kod biblioteke, na Trgu umetnika, poslednje godine na Salašu 7 dudova, što smo tako nazvali džez na Salašu, što je jako bilo interesantno za publiku. A ja bih samo još ovde morao da kažem da sve to vezano za kulturu u ovom gradu, što se mene tiče lično, ne mislim vezano za kulturu, potiče iz neke naše zajedničke saradnje s našim prijateljem Slavenom Kranjcem, koji je uvek iz Beograda nama u Sombor donosio šta je najvažnije i šta se dešava u prestonici i to nas je pomeralo u to vreme dok je on bio živ i dolazio napred čitav kulturni segment Sombora. Zato kultura u Somboru ne bi trebala i nije još uvek skrenuta sa toga što mislimo da i dalje prednjačimo u zemlji. Ali vrlo rano sam došao u kontakt sa džez muzikom. Da je stvarno džez klasična muzika 20. veka. Nama je bitno da naši džez bendovi tu nastupaju i tu skupljamo energije jedni od drugih. I ljubav prema džezu i da ljudi tu osjećaju tu energiju i da poštuju tu muziku.
zapravo da Gradska biblioteka Karlovy Licepki posjeduje jednu od najstarijih knjiga na ovim prostorima u svojoj zbirci, a to je Zbornik Božidara Vukovića koji je štampan 1538. godine u Veneciji, a koju je naša biblioteka dobila o 100-godišnjici svog postojanja od Biblioteke Matice Srpske. U Biblioteci Matice Srpske postoji još 18 takvih knjiga i mislim da ih više nigde nema. A u samoj zavičajnoj zbirci, pored ove najstarije knjige, imamo i prva izdanja naših čuvenih i poznatih somboraca, kako iz sveta obrazovanja, tako i sveta kulture, umetnosti. Sombor je jedna urbana intelektualna sredina koja se očuvala i treba da budete ponosni na to. A vi ste u suštini čuvar te neke atmosfere i kreator nastavka tog nekog kulturno-umetničkog života, da tako kažem, uz pomoć ovih izvođača i svega, ali biti direktor nije uopšte lako. Pa nije lako, ali je jako lepo i zaista je veliki izazov, ali kad imate čast da predvodite takvu jednu grupu ljudi, takvu grupu umetnika i posvećenika i kada imate ovakav grad i ovakvu publiku koja to sve zna da gleda i da podrži, onda je zaista više lepo nego što teško. Ova kuća i rad ovde neka oaza koja čuva naša bića i obogaćuje. Kad je ansambl hrabar, a to mogu da kažem slobodno za svoje kolege i za Bojanu kao upravnika, onda se rizik Bogami isplati. Kao što i Saša priča, mi ovo ne zovemo posao, mi ovo zovemo kuća i onda kad nekako svi ljudi imaju takav odnos prema poslu, da tako kažem, onda se to nekako sve drugačije slaže. Uramljene, dakle, daske, najstarije daske koje su uramljene su iz 1981. godine, dakle, tadašnje daske koje su tada skidane sa ove scene i kada su postavljene nove i kada je na 100-godišnjicu rađena velika rekonstrukcija pozorišta, tadašnji direktor Nikola Peci Petrović je uramio te daske i ostavio ih u kancelariji. Nije bilo lako ni daskama, ni vama. ali to život znači. Svi koji rade u pozorištu imaju to osjećanje pripadnosti nečemu što je važno. I svako od njih se trudi da u svom poslu bude majstor. Pričali smo o našem drugaru i prijatelju Somborcu, Slavenu Krajncu, koga više... Zahvaljujući kome smo mi ovo počeli da radimo. Da. I ono što hoću da kažem, evo, dok smo na ovom mestu, da je on bio i veliki prijatelj ne samo nas koji smo radili u pozorištu, nego i pozorište kao institucije i da se uvek trudio da nam, kad god može, pomogne, da pravio je reportaže i o pozorištu, bio vrlo aktivan, znao je, pratio je sve šta se događa, tako da baš nam nedostaje, mislim, iskreno, prijatelj naše kuće. I ovo će biti, nadam se, lep omaž njemu i njegove energije.
nanosima, kratkim impresionističkim potezima stvarao izuzetno zrele kreacije za dečaka koji ima tek 15 godina. Slike iz ovog kasnije kakve razloge po povratu iz Pariza, on pravi dve značajne izložbe, jednu u paviljonu Svete Zuzović i 32. godinu u galeriji Urlik u Zagrebu. I ako možete da primetite, taj jedan komplementarni odnos ili prisutno komplementarnih boja njegovih slikama dolazi do punog izražaja. To je razlog takozvane crvene faze koje će trajati do 41. godine. Njegov povratak u domovinu 42. godine je njegova potreba da i dalje nastavlja da slika istim intenzitetom kao što je to činio ranije.